Enenthi kauntini ya Masaku nimookilya mawoni mekivathukanio yiulu wa Mutongoi wa kyama cha Wiper kuendeea kuthukuma kwa vamwe na Raila Odinga Amwe maimwenda Evathane vyu na Mutongoi usu wa ODM na kutwaiisya savali ya uteti yake eweka. Undu wiovo muandiki wa kyama cha ODM kauntini ya Masaku Dominic Kaleli niwaelesya kana Kalonzo niwailite kuthukuma na Mutongoi usu wa ODM na kutata undu vatonyeka kukwatania atongoi maukamba ethiwa nukwenda usindi wa kivila cha usumbi mwakani wa 2027. Uneni ula woneka kuliana na uo ni amwe ma Enenthi. Daniel Mongela no kutuelesya. Mwene kivilo wa ngwatanio ya chama cha ODM uvonge wa kaunti ya Masaku elesekana vena vata wa Kalonzo kuendeea na kukalanthini wa ngwatanio ya Azimio nikienda kukithikana atungu yonthe ni metha mainana wasio mwe na ivindani usakwani kwitha mene buso ya usinda. Kana toto isiithia ODM Azimio ni intact na evinda ya siasa ila serikali yalika kebelani ando imamba au sana wanondu mekosa mwelekeo na katika kosa ni wando imana anzie mane kenda moe na nicho kutumoni ya Raila aitweka itawaendie serikali ni na ndo alange matiwa kwa mwazi yako pinzani lakini kila kivo grupu isu yonthe ya Azimio yemwe magetiya kuana nikenda nziema yowae na tuivika 2027 niko kwitha na mivangilio mingi na coalition bingi siku saugwa ni Kenya. Onugu wavoni waendeea na umukulya akwatini mbai ya mukamba na atongoi onthe onoramesi amani ingi nikenda kukithikana kumakwatini vamwe kana mamukwate mbaunzika yoni syake syo mantha kivila cha usumbi na weta kana kuu etha ene vuso enene ya kuosa kivila cha usumbi wa nthi ya Kenya mwakani wa 2027. Nondo katika mivangilio ya upinzani Kenya Raila no rangi ya watawiyiulu na Kalonzo wito evandu vaseo na yuta evindaye kunenania kukunenania ngewa ya upinzani winao Kalonzo akaungama jutu evandu vaseo nikulya Kalonzo wito andu onthe ni make tu ndayuna tuyikwata na ithionthe twitha tweti na wa Kalonzo na ndikulya andu ma Wiper vamwe na Kalonzo metikile andu onthe nundu Mutongoi museo andu onthe methaa me make ona ala moka makelene ambao sasio lungalie malungale nikenda mavulane na ange maku nundu Mutongoi wawe ailethe na andu onthe mengalia kwake na baiya mwe mandani na mamuongoni kwa unasya yu evinda niyo ye akamba mweyombania na tuikulana na mba ila inge na ngo ila inge na andu onthe utesya oyane wa UDA oyane wa ODM oyane wa kyama kina we Mutongoi wa Kenya andu onthe mailetha me maku na mo Enenthi angi mayukilya mawoni mekivuthukanio maimukule Kalonzo evitangane vyu na ngwatanio isu ya Azimio la umoja na kutwaiisya maundu make eweka maiweta kana Mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga nunalikile silikalini na nutona kwa maumukwata mbau Kalonzo Musyoka nthini wosa kuwa ni ukite wa mwaka wa 2027. Kwa maswetu ni Kalonzo wa yiulu nye chakwa cha kutapia mheshimiwa Kalonzo ni ndakatate kulikana ingi na Raila nundu Raila nitwesie kwithia we ni musaliti na ndevata nandu niko tutinda utukenga saasyo nthe kumemba mbauka tuendesye na undu tuendesye na mauti Kenya na nitukuona mbenesi Kalonzo au malukanza kuya Rift Valley umanthe kula nundu sio kambani na sia mauti Kenya si ndani endangaliko sia Western yuambisye na umantha kula utendeni ya Raila. Okay, kindu jambe Azimio nitweseyoketwa kwa Kalonzo wale twakwata namba ila inge ayumano a Raila iyo nukila kiseyo weka ni nundu Raila etwese moi wake lewe avaluka ya yuo kete idia kivela aime wile vene Raila na root afo ziranof tumunenge kivela rai wenda zia Kalonzo wale tumala ayumano ba wakamba ikwamba ila inge amanthe strong word na itasera yake tamundu
Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kuwa kauntini ya Masako.